Pa sam ljudi, Andrej, ovdje ljudi, odnosno ovaj epizod danas ćemo igrati Agariot, nama je tu Dušan na Skype-u, ali se ne čuje, jej. Znači igramo Agariot. Vov. On se zove Dadas jer ne možeš promijeniti ime. Evo me. Fake. Što ti bio? Eto, jebem ti Dadas je glupe. Znači, najtamnije ljubičasti. Evo, samo da malo pojede mase. Ako je ona otrovna bude, samo zove. A moramo biti prvi bar malo. Znaš kako ima Skittles, aj vićeš u klubu. Znaš koliko ih je rođače, meine Schweine. Ne. Kako sam sad mali, imao sam 12.000, ajmo gore levo, ajde. Znači ljudi, možda se pitate zašto se ovako podelim 100 puta. To mi je razlog jer je ovo easy server i spojiš sve ovo sa. Podijelio se. Jednostavno. Fuck that, man! Ovo brzo se spojiš svakako. Idem gore levo. Baš cool server. Znači, ima i kao krune. Vidite u gornjem uglu, tamo desno. Opala, aha, bitch, man, što ti? Da, sjesi, odaješ mi mase. Ajmo dole desno onda. Ajmo gore desno. Ajde. Daj bar da se nađemo, da nešto bar pokažemo kako smo dobri. Dosta će biti to. Ako je ona otrovu medu, taj men samo... Ne, kako sam sad noob ispo. Znači, bukvalno, kad vidim stoji nešto. Stoji nešto na ovakvom serveru. Rođak, ja nisam normalan. Na serveru kad počneš igrati imaš 1000. Hobo, mamuću ti poljudićiš. T-Rex. Kako lik dominira. Di si? Prvi nisi. Da, sa jesi, di si ti? Dobro. Samo lagano. Opa. Ajde. Jumbo, devojke zovu ga Čiko. Jumbo iz blisko. Jed, mamu ti poljubim, jed. Evo ga, Dušan, evo me. Vidi me. Daj mi onda. Ej, daj sad. Opa. Sve mi nešto zabagalo sad bilo. Da idem sad nekog jesam, da ti dam još malo mas pa idemo jest. Ti dosta ovo? Evo, do 10.000, evo, može. Idemo dole sad nekog jest. A reci kada se podelim u tebe. Inače ću sad. Idem lagano iza tebe, neću tu upload space. Pam, ti ga pojediš.
Sad ću ovako sam pum. Pa nisam, isti sam. Daj vamo, Dušane. Daj u mene. Ti njemu daješ. T-Rex nas je pojao, znaš kako je izdominirali. O, Krakenu, sad sam ja tebe izdominirao. Ajmo dole desno. Bukvalno smo se spovnali jedan kraj drugog. Pa znam, nisam te teo pojest. Ja sam tak dat mase... Dobro, pobjegao sam. Pazi! Daj! Daj mi da ga pojedem! Opa! Kako sam ga sad tu izjeo. Jesi ti ovaj dadas? Bog te dadas, koliki su. Gdje ćemo? Može. Imam već 6 minuta, lagano. Hola, ne hola, a se ne nerviraju velikovi. Joj, Bože. Ma šta ću, Bože, kad mi se može. Pam pam taratarata. Ima voćnjak i piličarnik i da je plemičkog porekla. Da obiđi ga, pam, bravo, kakav skill. Uz ovo moraš imati skill. Skill real, man. Skill. Jesse. Dio. Ajmo gore desno, stižem gore desno, bam. Fed me. Opalac, man. Kako, gledajte ovo. Pam. Gledajte kako to bodam. Nemoj gore desno, meni tam neki liko velikih ima, sam da ih zaobiđem. Ti se tam čuvaj, pazi. Pazi. Ovo gledaj se do, what the fuck. Do. Već 8 minuta. Man, ne hobo. Kako su ovi likovi veliki na ovom serveru. Kako me ovo nervira. Isključeni su iz zdravog razuma i ne mogu biti poslanici u ovom sazivu. Kriza devojke zone. Više za 15 minuta ja odo. To jest snimat ću dokle mogu 15 minuta jer onaj. Ne mogu stati na YouTube. Ajmo se naći, biti prvi, eto, dosta. Gdje ćemo, ajmo gore desno. Ja se nađem, aj bar da budemo top 10 zajedno, ako ništa drugo. Pa de više se nemoj. Vuć za mnom. Ajde daj se. Ma bro. Kraken me pojeo. Na ovom serveru nemoguće. Op. Gotovo je sad. Dođi gore. Sad ću još malo prestati snimat, šta ono. Chill epizoda. A koji? Evo. Ajmo dole desno.
Promijenio ime ili? Dobro, ja sam Nedić. Evo, ne promijenio ime. Čuva neka smorčina epizoda. Snimat ćemo još 5 minuta. Pam, kako sam ga izdominirao. Tak, gledaj, kako je ovo cool skin, ja, vidi ovo. Minecraft, 404, neki lik, kao neke stvari, tako iz Minecrafta, i to šak dobro. Ali me jede ovaj, ojde, stani. Dolazi dole. Dio si. Kako me je lik pojeo, 14.000 sam imao. Daj man. What the fuck is this, jar? Fuck your mom, man. Idemo gore des. Aj pojedi ga, zebro, jebem. Op. Jesam real, motherfucking real. Eto. Ma, ne možeš nigdje igrat sad. Bate, najveć ima timera. Treba jedan po danu snimiti. Eliš Lola, bravo Lola. Ja sam gore desno, još koliko ima mase. Tryhard, Skittles, ni u top 10, no. LOL. Ali znaš da su nas baš stvarno iznenadili. Opa! Što su vas pitali za kumu? Op. Sad me možeš pitati koji su. 5, hihihi. 2006. Gdje se to nama pičnjavaju bijeli miševi, da smo mi normalni ljudi, pa pravimo paniku u hrvatskoj javnosti. Ali i s prvim potpredsjednikom Tomislavom Karamarkom. Da vidimo naše dosije, jer smo mi možda protiv ove države. Upravo suprotno, zbog toga i šalju dramatične apele za spas onoga što se može spasiti, jer postajemo, upozoravaju seljaci, zemlja bez vlastitih. Ma znaš kako. Državne granice za 30 dana ostati bigla. Ma da, drugi. Da ljudi će bar imat nešto gad. 58.000, bam, brate. Opa. Evo prvi, 60.000, bam! Dominacija, i restartavo se server. Imamo li krunu za kraj klipa? Nemam krunu. Bar sam bio prvi, brate, kraj klipa, taman. Ljudi, to je bilo to za ove klipa. Ako vam sviđa, ostavite like, share i komentar. Ako hoćete još ovakvih klipova sa Dušanom kako igra Magario, ostavite like i mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!